Reka amasuze kandi bifuriza ibihe byiza ndizeraza ko aho muri bose mukomeza kugenda mugubwa neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yazamuye mu ntera Colonel Patrick Karuretwa, nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yazamuye mu ntera Colonel Patrick Karuretwa amuha ipeti rya Brigadier General ndetse anamugira umuyobozi ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu bya gisirikare. Brigadier General Karuretwa yahoze ari umunyamabanga wihariye wa Perezida Paul Kagame mu gihe cy'imyaka hafi 8 guhera mu Gushyingo na 13 kugeza muri Nyakanga 21 ubwo yasimburwaga na Irene zirimo abagabo. Icyo gihe yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri diviziyo y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyaruguru. Mbere yaho kandi yabaye umujyanama Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu bya gisirikare n'umutekano mu gihe cy'imyaka igera kuri 4 guhera muri Nyakanga 2011 muri Kamena 2021. Colonel Patrick Karuretwa yari umwe mu baofisiye bakuru 47 barimo 44 bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse na 3 bo muri polisi basoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare i Nyakinama mu karere ka Musonze. Azamutse rero mu ntera bwangu cyane ati kuko ku itariki ya 4 Ugushyingo na 19 aribwo yahawe ipeti rya Colonel avuye kurya Lieutenant Colonel. Iteka rya Perezida nimero 044 agakonika 01 ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2020 ikaba rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Ingingo ya 35 ikaba igena igihe ngenderwaho gisabwa ngo ofisiye azamurwe ku ipeti ryisumbuye, iteganya imyaka igera kuri 4 kuva ku ipeti rya Lieutenant Colonel ujya ku ipeti rya Colonel, imyaka igera kuri 5 kuva kuri Colonel ujya ku ipeti rya Brigadier General. Hatitawe kuri izo ngingo zose ariko iriya teka rikaba rinateganya ko Perezida wa Repubulika akaba ari umugabo w'ikirenga wa RDF mu gisirikare cy'u Rwanda ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuye ofisiye uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose uretse ubumenyi mu bya gisirikare. Brigadier General Karuretwa ni umunyamategeko kuko yayize muri kaminuza y'u Rwanda hagati y'umwaka w'1995 no kugeza muri 2000. Anakomereza mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga muri The Fletcher School muri Tusk University myaka ya 2008-2009. Yize kandi muri iyo kaminuza n'ibijyanye n'umutekano mpuzamahanga hagati ya 2009 na 2010. Perezida Paul Kagame kandi kuri uyu wa 4 akaba yazamuye mu ntera SP Rose Muhisoni rwo kugirwa umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe ifungwa n'abagororwa mu ipeti rya DCG Deputy Commissioner General. Ni icyemezo cyatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera akaba ari mu nkuru ya leta akaba Dr. Emmanuel Rugirashebuja ari nawe ufite mu nshingano polisi y'u Rwanda. Tuve kuri iyo nkuru y'impinduka turebe n'amakuru yandi atandukanye akomeje kugenda avuga. Muri Nigeria aho igorofa rinini ryagwiriye abantu bagera ku 100 baryubakaga mu murwa mukuru w'ubucuruzi Lagos. Abakozi b'inzego z'ubutabazi barayijoro bagerageza gutaburura abaheze munsi y'amatafari na sima kuva igorofa riherereye mu karere kabifite ahitwa Ikoyi rihirimye ku munsi w'ejo. Kugeza ubu habonetse umurambo umwe n'inkomere 3. Ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abakozi bagera ku 100 bari mu kazi kabo inzu hirima. Ubutegetsi bw'umujyi wa Lagos bwatangaje ko iyo gorofa yari ifite amazu 22 agerekeranye ikaba yubakwaga mu rwego rwo gutanga amacumbi ahendutse ku batuye muri ako karere k'umujyi. Ntibiramenyekana niba andi mazu ari hafi yayo yangiritse. Amazu akunze guhirima muri Nigeria kubera amategeko arebana n'iby'ubwubatsi atubahiriza uko bikwiriye cyangwa ngo hakorwe igenzurwa ku buziranenge. Muri Somalia amatora y'abadepite yari yaratinze yarayabaye mu murwa mukuru Mogadishu. Abantu 101 batoranijwe n'amoko yo muri icyo gihugu nibo bagomba gutora abadepite 275 bagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Abagomba gutora bahuriye ku biro by'itora hirya no hino barinzwe bikomeye n'ingabo za leta. Umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab wari wavuze ko uzakoma mu nkokora ibi bikorwa. Abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko uko ari 329 harimo abasenateri batowe mu kwezi gushize nibo bazatora umukuru w'igihugu mbere y'uko uyu mwaka urangira. Manda ya Perezida Muhammad Abdullahi Muhammad yarangiye mu kwezi kwa 2 umwaka ariko itegeko nshinga rimwemerera kuguma ku butegetsi kugeza igihe abagize inteko ishinga amategeko batoreye umusimbura. Minisitiri w'intebe wa Israeli Naftali Bennett yumvikanye na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ko ikibazo cy'ubuhanga bwa Pegasus bwakoreshejwe mu kuneka abantu harimo na Macron ubwe kizasuzumwa mu ibanga nk'uko byemejwe n'umwe mu bategetsi bo muri Israeli. Israeli imaze igihe ikora iperereza rigamije kureba niba ubuhanga bwakozwe n'ikigo NSO bugenewe gukoreshwa mu buryo bwemewe n'amategeko n'inzego z'iperereza bwaba bwarakoreshejwe mu buryo butari bwo hirya no hino ku isi. Mu kwezi kwa 7 ibigo by'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye byatangaje ko ikoranabuhanga rya Pegasus ryakoreshejwe mu kuneka abanyamakuru babyo binyuze mu mitego yoherezwa muri telefone zabo.
Ikinyamakuru Le Monde cyandikirwa mu Bufaransa cyatangaje ko telefoni ya Macron yari ku rutonde rw'izakurikiranirwaga hafi n'igihugu cya Maroc, ariko icyo gihugu cyavuze ko kidafite iryo koranabuhanga. Perezida Joe Biden wa Amerika ejo kuwa mbere yabonanye na Perezida Joko Widodo wa Indonesia mu gihe bombi bitabiriye inama ku mihindagurikire y'ibihe i Glasgow muri Ecosse. Mu byo baganiriye harimo ibyerekeye kiza cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe, uburenganzira bw'ibihugu ku mazi y'inyanja biherereyemo na kudeta yo muri Myanmar. N'ubwa mbere abakuru b'ibihugu byombi bahuye imbona nkubone kuva Perezida Joe Biden yatangira imirimo ye nka Perezida wa Amerika. Perezida wa Indonesia yashimiye Biden inkingo za COVID-19 zigenewe abantu miliyoni 13,400,000 Amerika yahaye igihugu cya Indonesia binyuze muri gahunda yo gusaranganya inkingo ya COVAX. Ibiganiro bagiranye biri muri gahunda y'ububanyi n'amahanga ya Perezida Biden agamije kunoza mu mubano n'iki gihugu kinini cyo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, aho ingufu z'Ubushinwa mu rwego rwa gisirikare n'urw'ubukungu zikomeje kugenda ziyongera. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko hari umutwe mushya urwanya ubutegetsi muri Afghanistan wiyandikishije muri Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika kuzajya ukora ubuvugizi. Ayo makuru yahise yemeza ibiherutse gutangazwa n'umutwe witwa National Resistance Front urwanya ubutegetsi bw'abatalibani, wemeza ko wahawe uruhusa rwo gukorera ku mugaragaro muri Amerika. Ali Maisam Nasser ushinzwe ububanyi n'amahanga muri uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'abatalibani yabitangarije ku rubuga rwa Twitter kuwa gatanu ushize, avuga ko uyu mutwe ugiye gukwiza ibikorwa byawo ku isi hose. Abatalibani bafashe ubutegetsi bwa Afghanistan mu kwezi kwa munani, bahitse leta yari ishyigikiwe na Amerika n'Uburayi nyuma yaho ingabo za OTAN ziviriye muri icyo gihugu nyuma y'imyaka 20. Tukivuga kuri Afghanistan, Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yakuye ku rubuga rwayo rwa internet amafoto y'Abanya-Afghanistan babarirwa mu bihumbi bashyigikiye Amerika mu ntambara yarwanaga muri icyo gihugu. Icyo gikorwa kigamije kubarinda kuba batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi n'ubutegetsi bw'abatalibani, nk'uko byatangajwe na John Kirby ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika, Pentagon. Yavuze ko amafoto agera ku 124 na video zigera ku 17,000 byose byakuwe ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika. Geoffrey Mutagoma urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Mu mujyi wa Glasgow mu gihugu cya Ecosse kuri iki cyumweru hatangiye inama ya 26 y'umuryango w'abibumbye ku mihindagurikire y'ibihe. Ni inama izitabirwa n'abantu ibihumbi. Ni ibiki bizayigirwamo? Muri COP26 ya Glasgow wenda hashobora kuvaho icyizere, dushobora kugira icyizere yuko bazongera bagasubukura abo bagenda basekereza gutanga amafaranga. Uwo ni Madame Liliane Binego, umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi. Muri Afurika y'Epfo abaturage ejo batoye abayobozi b'uturere. Hari impungenge ko ishyaka ANC riri ku butegetsi rishobora gutsindwa mu turere imaze imyaka n'imyaka iyobora. Naho mu Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cya lisansi n'ingaruka zatangiye kwigaragaza. Izi nkuru mbabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye ni mu mwanya ku buryo burambuye, nimujye kure ya radio yanyu. Ejo kuwa mbere umuntu umwe wamenyekanye ko yahitanywe n'impanuka y'imodoka mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Zidasanzwe ngabo. Ababonye impanuka y'imodoka yari ivuye ku kigo cya gisirikare cya Stagriko yerekeza ku bitaro bikuru bya Uvira gufata umurambo w'umugore w'umusirikare, bavuga ko yageze hafi ya Leta Major Sokolade ikora impanuka yahitanye umuntu umwe ikomeretsa abandi bantu 47. Bisetsa Deo n'umwe mu baturage bo muri Uvira waraho iyo mpanuka yabereye. Imodoka yari ivuye hariya muri Stagriko muri kaya basoda iraza ngo igere juste kwa auditeur ikora impanuka irakubita kiribiti. Abantu bari barimo abagore b'abasoda n'abasoda, hanyuma imodoka imaze guhinduka igonga aya manani yo kubari barabara ikubita kiribitire igwa mu kaneva. Abantu bari hejuru bose irabaryamaho. Aho ngaho njewe nitwe twari ko turengeza abantu, dufata imodoka yacu dushira muri kamyonete turarengeza dushiramo. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Uvira Salomo Shamangwa ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri abo bantu 47 bakomeretse barimo 14 barembye cyane. Parmi les 47 blessés nous avons 14. Muri abo bakomeretse 47
dufitemo ababaye cyane 14 n'undi muntu umwe wapfiriye ahabereye impanuka, naho muri abo bakomeretse barimo abagabo 15, abagore 31 n'umwana umwe. Bamwe mu basirikare baraha ku bitaro bikuru bya Uvira hafi y'icumba cyarimo indembe, bavuga ko iyo mpanuka yatewe n'uko umushoferi wari utwaye abo bantu biganjemo abagore babo yari yasinze kandi afite umuvuduko mwinshi. Gusa n'ubwo izi nkomere ziri kuvurirwa mu bitaro bya Uvira, hagaragaye ikibazo cy'ubukene bw'amaraso kuko harinzwe kwiyambazwa abaturage ndetse na Croix Rouge kugira ngo batange amaraso ku ndembe. Pedase Ngavu ku bwaradijwe ry'Amerika, Uvira Mutara Kivuye. Mu Burundi hashize amezi hafi 3 hari ibibazo bya lisansi, igitoro mu ntara zimwe na zimwe. Hejuru y'ikibazo cy'ibiciro by'ibindi bintu bya ngombwa, haravugwa n'abarwayi bapfa kubera ko imodoka zijyana abarwayi kwa muganga zitagikora. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bumaze amezi 3 yose bwibonekeza. Intara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero isanzwe kwagwamwo urucuruzwa cyane kubera ari ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi Gitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubu bukene. Ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'ijwi ry'Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko babivuga, hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko. Mu Kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye atashimye ko mwidondoro